Babukela emakhaya ngibingelele igama uNdlozi wakwaMsibi. Bakwethu-ke ngihamba ngodaba-ke lolu esilitholile-ke udaba-ke lokuthi sekutholakele-ke umuntu ongasekho emhlabeni endaweni-ke elaphaya eMangosuthu-ke emseleni-ke nje obizwa ngokuthi-ke noma ngizothi emfuleni. Umuntu-ke lo owesilisa ukhomba ukuthi sekunesikhathi-ke andlule emhlabeni waba lapha-ke emanzini. Okungicacile kahle ukuthi-ke mhlawumbe ngabe umuntu wabulawa wafakwa noma mhlawumbe umuntu owayekade eyigulela wangena laphayana noma mhlawumbe umuntu owayekade nje ephuzile. Akucaci ngendlela nje isimo-ke akusona kuleya ndawo, kodwa-ke nje-ke sithe masifika-ke laphayana kwakhona-ke ilunga lomphakathi elivezile ukuthi cha yilona-ke elihlaba inyanda leyo uma ngabe lizihambela laphayana laseselibona-ke lo muntu sizoxoxa nalo njengamanje. Mfowethu, ngiyazi ukuthi izimini ezifana nalezi ziyathusa futhi-ke ziyadabukisa uma ubona umuntu esesimeni esifana nalesiya, kodwa nje mhlawumbe ngiyazi ukuthi noma sizoxoxa nawe angizocela ukuthi ungazivezi igama lakho mhlawumbe ukukuvikela. Mhlawumbe nje mangasibheka nje kabanzi esithombeni ukuthi wena bekwenze njani noma bekade kwenzakala kanjani uzobona lo muntu laphaya. Ngibingelele Ndlondlo, ngibingelele nabalaleli bethu impela. Impela futhi yimi engithole lo muntu laphaya, ngingayena-ke futhi nowala endaweni yaseMangosuthu, ngiwangale ngaphesheya ema-village. Lapha ema-village ngisuka-ke ngithunywe ilunga lomndeni, umzala wami ungithume kumamncane le ePhoswa. Ngiyahamba-ke ngiya le ePhoswa, ngikhuphuka ngenye indlela, so kukhona bekukose ngijike khona endaweni yasenkonzweni. Kukhona ilunga bekufanele ngiyolibona lasenkonzweni, ngahamba-ke ngajika khona. Uma ngifika-ke khona ngaphinde ngaya, mangifika khona ngendlula ngaya kumama-ke njengoba bebangithume kumama. Uma sengibuya-ke sengithi-ke asale ngishaya ngana indlela shortcut ehla la esihosheni. Uma ngehla la esihosheni ngilapha nje ngisebukamama laphaya, ngizizwe ngiphiswa ngathi ngingathola indawo yokuhlala phansi. Ngiyeke ngibone indawo ingekho ngoba cishe iphakathi kwemizi le ndawo. Ngingayitholi indawo yokuhlala phansi. Kuye ngibone lo yamhosha-ke ngoba ngibona abafowethu lapha ezansi bayafoloma. Ngithi-ke ngeke ngisayithola enye indawo ngoba na umhosha la, angithi sithe la emhosheni ngithi kuzikhulula. Ngithe mangithi gagaga ngifike esihosheni lapho ngithi ngizafike ngigqumukele khona ngizikhulule khona, ngathola ukuthi kunalo mfowethu-ke uyantanta, noma-ke ngingambonanga kahle ukuthi ungumuntu wesilisa noma ungumuntu wesimame. Ngiyabese sengithe nje mangibona ukuthi umuntu wena, ngabona ukuthi lo muntu uyantanta ngathi ushonile, ngabe ngijika ngaleso sikhathi ngase ngiphuthuma kulaba abafo, angisakhoni nokuzikhulula, ngaphuthuma kulaba abafo bezitini ababhaka lapha ezansi. Ngase sengicela bona-ke ukuthi bengicela mane sikhuphuke siye lapha phezulu, angaboni kahle kodwa ngathi umuntu oshonile lapha phezulu. Sihambe-ke nalabafowethu lapho sicinisekise khona-ke ukuthi vele impela umuntu. Uma sesifika khona senginaso isibindi nami ngoba sekukhona abantu engihamba nabo. Sesifike siyahlola-ke sithola ukuthi ngempela umuntu. Masimbheka ungathi umuntu wesilisa noma besingaqinisekisekanga kahle ngoba ubheke phasi. Manje ngeke ngize ngaqinisekisa ngoba umzimba wakhe ubheke phasi, asimboni kahle manje eqinisweni lilonke, kodwa nje izinsolo uma umbuka ubukeka ngathi ungumuntu wesilisa. Ngingasho njalo mfowethu. Nabese-ke nifonela amaphoyisa? Ngaleso sikhathi-ke sasesizama sihlanganisa-ke, sesizama ukuthinta amaphoyisa, sathinta bomthetho-ke. Ngempela bomthetho bahamba baze bafika endaweni yesigameko lapho siye salinda khona ngoba phela uye wabonwa yithi umuntu, asikwazi kubafonela sibalayele bese siyabashiya ngoba mhlampe kunemibuzo ekufanele basibuze yona echamuka ngakubo njengabantu abasicaphile, ukuze nabo babhale into ephilayo ukuthi ngempela ingabe umuntu utholakele indlela yini njengoba nje asesihosheni lapha asesihosheni khona. Kube indlela zini lezi ezenze ukuthi aze atholakale. Sekumele-ke sidibane nabo ngichaze-ke mina ukuthi cha kube yimi impela ngifikelwe nje ukuthi ngathi ngazikhulula. Ngathi mangithi ngigijimela kulesa sihosha kanti kulesi hosha sengiyawufika ngifice yena.
Cha mfowethu kuyezwakala sithembe ukuthi mhlambi ke lo mbiko nje usuphumile amaphoyisa azokwazi ukuthi amthathe ayombeka la embeka khona bese kuhlatshwa ke umkhosi ukuthi mhlawumbe ngabe khona olahlekelwe isihlobo sakhe bezohamba ke beyobheka ke lapha bese ke betholakala bezokwazi ukuthi afihle kahle ngezizotha. Mfowethu sibonga kakhulu ngesikhathi sakho sibonga kakhulu. Kubonga mina Ndlondo, kubonga mina. Thank you. Siyabonga.